Siklod tamo po. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pami. Aminan milo ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ang pombie. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keka, inkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at meka kamatena karinda kalataw. Adwan mingini keka, ing baliktad mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat kimpangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin nila ring sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap, karing masakit, mula pabore miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang anggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawab kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasakulan kaniting krisis. Layon taryana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilataning Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ngaklis mi keka, king kagulangan mi, nunibagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Amen. Virgen de Lourdes at Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes ning Kabetikan. Lukluk tapo. Iyabe tala king kayakatawang panalangin kanitang misa, ding kapasalamatan ayang pangdi. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Remigio Mercado and family, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Roger Alceo and family, Marwan and family, Chito Carayon and family, Jesus and Carmelita Duque and family, Renato and Rosalie Lapak and family, Rodelio and Rosemary Rasay and family, Jesus Jr. and Ninifa Duque and family, Shirley Duque and family, Cheryl and Abby Angeline Apostol, Elmer Giao, para king kayang birthday, Mr. and Mrs. Valentino Mercado and family, Lola Terry De Jesus Ramos and Gigi and Ron Velo, Mr. Remy Mercado and Zenny Mercado and family, Tanedo and Horton family, Rosita Tanedo, 81st birthday.
Aris and Annie Pineda and family, Senaida Kapili and family. Manalangin tamo naman para king Malagwang Kapaldanandi, Winston A. Chan, Dr. Agnes Salvador, Yoli Pineda, Elsie Dison, Baby Pantig, Zaina Lorian Hope Matitu, Danilo Makapinlak, Maridel Manalang, Blanca Lopez. Makanyan mo naman iabetala king panalangin tamo ding special intentions di Janet Terrado, Arnel Terrado, Argenel Terrado, Ino Soriano, Yalung and Lising family, Edmundo Dumandan. Iyabe tala naman puding indornos king bulan ng Setyembre, Mayor Eduardo Dimandatu for generator, Teresitas Bagang, Claudia Sowan for generator and big fan, Barbara D. Malmalyari, EM Lourdes 15, Lourdes 16 for big fan, Lourdes 4 for additional electric fan. Para ka rin kapatad tamong miyango na biye, manalangin tamo para kingalanganggang kapayapandi, Sonia Pineda, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olaria, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Carayon, Erlinda Juan, Lids Bolton, Maria Luz Gintu, Emilardo Yalong, Ricardo Lising Sr., Eufrosinia Lising, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia D. Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Emiliano Macapagal, John De Leon, Rosita Datuin, Rowena Toledo, death anniversary, Conching de Jesus, Arcadio Roman Trinidad, death anniversary, Esther Trinidad, Catalina Trinidad, Ricardo Flores, Maria Luz Gintu, Victorino Kapili. Talakad tapo.
King lagyo ng ipampo, ng anak po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakyagom ng Espiritu Santo, manatili kay kayugan. At keka ang timurin. Sisyantala rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal a misteryo. Iyagkastang miyag na nagnaning kapanisyan, aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, At kaya kayo kapatad, inikasala kong bina, King Pamisip, Pamangamano, ang pamanyapat King Marok, at King Pamagtamad kong gawa, King Mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanikapuko, kang luwa na Mariang Kapilanman, Birhen, karing sablang anghel ang pambanal, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana King Bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, tinggap mi ing panagkat mong tukyan miya, Yesus ay anak mo, anting kayang alagad. Bustan mong pagkaluban na keng kabiasnan at sikanan ning kang Espiritu, ban masapsap ming akawol ing kasalpantayanan mi, at tanggapan ing katungkulan mi, King Bie, kambening sablan ng kaulian. Bustan mong ing Espiritu sa upanak keng makatuntun king dalan ning anak mo, ay alang takot ni pa mag-alinlangan, uling abibita saming tayrana keng Jesus painturo keka, o maluguday pa
manggaman kingalanganga. Amen. Pamamasang ibat king libruning kabiasnan. Ninumopin ing taong makibalo king isipaning Dios. Nino ing makasalugsog king kaburyaning Ginoo. Uling ing pamibalak ding tao e pilmi, at ding kapag nasantamo malagwalang manaliwa. Uling ing katawa na may na, yang babye pasakit king kaladwa. At itingkarinan aburak, yang makapabayat king miyayaliwang kaisipan. Nung ingketi king yato, masakit napin binang pisipan tamo. Ing king banwa pa kaya, ing pangangasan sa lugsugan. Alang makarapat kaniti, at king kekang isipan, nino mo ing malyaring makabalo, nung emiyamo pin pagkalaman kabyasnan, at nung emiyamo tinubod iba't banwa, ing banal mong espiritu. King kapamilata mo rin ning kabyasnan, karin lame nga tuli dadaklat, ding ketiking yato, at ding tao mituruwanan la, king makatula keka, at may ngaligtas la. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Babalik maying tao king alakabok akeyang ibatan, kekang sasabihan, o anak daring tao, king alikabok mi balik kayo. Antila mong patingapon ding libong banwa keka, may ngari laking napon amilabas na, o anting oras amakuyad ning bengi. Kasingkaba na kami muning paninap, may ngari kaming dikot, aning abak sisibot, kabang abak pa sa giwaya at mamulaklak, pangabengi na lanat ne. Inya iturumo kami, kinging die makuyad ya, ban pusumi king belwan mi pabyas nan la. Ginoo ing kekang wake kami ang gakapilan, kekalasan ang lunusan, dening kekang alipan. Kagising mineng abak, kapnan mo kaya sa aking lugod mong alangkupas. Bandalit kami at tumula kabang mabye kami. Alilan mong tula itang lungkot, ake kami kekang pepagpa,
kanitang panahon ning kekang kasakitan. Pamamasang ibat king sulat ng San Pablo kang Filemon. Ako Pablo, ang eni matuwa ng bina, at king kasalukuyan, makasulat uli ng Kristo Jesus. Paksabyan da kang mayap king lagyuning pamikalugod, makisabi kong mayap keka, para kang Onesimo, ayag kat kuking kasalpantayanan kang Kristo, kabang atiko keni king sukulan. Babalik kekeka at kambena, asabi ko naman, para lako ing metong ng dake ning biyeko. Burike sanang manatiling kayabe ko keni, kabang makasukol ko, pauli ning mayap abalita, banketa, bilang kaya lili mo, yaing sumaup kanako. Makanyan man, eko buri ingan tirak, kang pamilitan sumaup kanako. Nung sopan mo ko, buri ko, ing kusang lub amani batan keka. Inya eko daptan, ing nanuman, nung emo kaburian. Balo ko king Onesimo, mewalaya keka, king mapilan a panahon. Nung mewalaya naman sinagli, bali, uling ngeni magbalik ya keka, at ene mawala kapilan man. Magbalik ya anting alipan, nune metong amay gitpa king alipan, metong akapatad apakamalan. Malyakako, dapot sukat yang malkeka, emu anting alipan, nune anting kapatad king Ginu. Inya nung atin kang paglalawe kanako, tanggapan mesa antimonong makanano mo kong tanggapan. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Aslaganya saning lupa mo, ing kekang alipan, at ituro na kanako, ing batas mo. Ing ginumanatili kay kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, milalo lakarakal ding taong tutuki kang Jesus, inarapanal at nga, no? Ninumang lalapit ka na ako, ay malyaring alagad ko nung may gitneng luluguran kesa kanako, itata, no? At ima, no? Ingasawa, no? At ding kayang anak, ding kapatad ng lalaki at babae, at pati na yung mismong sarili na. Ing ninumang ebisang mamusan king krus na at tuki kanako,
e maliyaring maging alagad ko. Nunging metong kaya kayo, babalak yang manalakad, tori, pamuwari lukluk at balaka, no, ing gastusa, no, ban abalo na nung managyularing pera, no, bayang mayaring tore, magkang mitalakad la ding pundasyon dapot enanema napayari, kalian diamo ring sablang manakit. Sabianda pigmulaning telakad ning taong iti at enaneman pala apayari. O ninong ari, makilaban king kalupa ng ari, inge pamulukluk at misip nung ding apulo ng libong sundalos, agyurong labanan ding 20,000 sundalo ning kalabanan. At nung ena agyu, mitubod yang pekakatawa, no? Kabang marayula po, ting kalaban, no? Ban makipagkasundo. Makanyan mo naman, maliyaring maging alagad kuing ninuman, nung ena isakwil, ing sablang at tsukayo. Ing mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Anyang 2001, ating aduang mikapatad, ilang milaban championship keng women's tennis king Wimbledon. I Venus Williams, ang papay Serena Williams. Mikapatad la, very close la, mikalugod la, pero anyang atsula king tennis court, talagang potang marugying ayal ben kaya bukas ite. Potang marugying metong ing akakit ng kaluguran ng kapatad, kaya tang oras sa ito, ene kaluguran. Burineng sambutan, kalabane, burineng mabaldog, burineng masambut. Ito yung pagnasana. Buong game, makanyan ing temperament da, makanyan ing mood da. Milaban la. Bayo yung game, as nung kaswit. Mikaalugod lang kapatad. Kaibat na ning game, sinambut siya Venus Williams, pintalaning kapatad na, kinawal ni, inumane, yari na yung game. Penamdaman nyo na po ito. Akalaban niya, matindi, championship ya po na para kanyang tropeyong championship. Akit mi, kay kang kaluguran na kapatad, kalaban mi. Nang minsan, siguro itang panamdaman na ito, makakalito, makakonfuse. Bala mo yung sasabihan ng Ebanghelyo, igalang may tatang mo, ang ni mamo, luguran mo yung sarili mo, luguran mo yung Diyos, luguran mo yung kapara mong tao, ating commandment la, luguran niya, ing metong at metong nung makananood ako yung luguran. Ing burina ng Ginoo, mikakalugod tamo, pero kining binasa tamang Ebanghelyo, nung bisa akong tuki ka na ako, kalingman nyo, reng kapatad yu, reng asawa yu, reng anak yung lalaki, pati na yung sarili mo, isakwil me, at kargan me, yung kanakong cross. Kaya pong Ebanghelyo ngayon ni, muna, as neng katas standard, yung Ginoo, keng pangaalagad, keng pamanuki kayo. At the same time, as neng kalugod, as neng alayang angga, ing pakalulo na nung eme akwa, itang standard, o kaya may bigo ka. Kaya kasaysaya na ning biye mo, may bigo ka kaya pamanuki kayo. Kasaysaya ni po ning, o yun yung binasa tamang Ebanghelyo, storya ni ning bieta mo,
Storya ning Santa Iglesia, storya ning Kristiyanong komunidad. Dakala rin tutukiking Ginoo nga ng Ebanghelyo nga ng megumpisang San Lucas, mi lalo lakarakal ding taong tutuki kang Jesus. Dakal, elamo 8,000, elamo 5,000. Nung nokar niya man pupunta, dakala rin tutuki. Pila la rin mitagan? Anyang mipako na iking krus. Imana mo ang papaysanuan. Nokar la rin apostol, makalela. Nokar la rin tutukin dakal kayo, ila pa yung kukulisak, ipako iking krus. Anyapin binyene ng ginutang nga sa Kristo yung standard ay ni nung tukyan nyo ko. Bala mo nga nakasasabi, kailangan mo muna akong mumuna. Aliwaring kamag-anak mo na yung pamilya mo. Aliwaing sarili mo. Maragul yung krus ito. Mabayat yung dala nito. Dakala rin mo munang tutuki, pero mababawas lang. Mababawas lang. Makanyan mo nang pampuing karanasan ko king seminaryo. Labi kaming 7, anyang first year theology kami. Siyam kami mong may ordin. Balang may kaya kami tunggal-tunggalan na probinsya. Ala ko mang kayagnan kaya di Kapampangan. Anyang may ordin ko. Karing aliwang seminaryo, ating may ordin, 1985. Dakalalulub seminaryo, as na lang karitak deng magpari. Makanyan mo naman karing organisasyon keng Santa Iglesia, neng mumunas nung karakal. Punta kayo tunggal-tunggal excuse keni, excuse keto, painawala pa mo, mababawas lo. Punta kayo ganito, magbalik lo. Makanya yung cycle na ning biye pamanuki king Ginoo. Nano ya po yung mensahe na ning Ebanghelyo. 100% agad nung tukyan may Ginoo. Ideally, pero makanya ning malilyari. Ang yang ning papasyag tayo, ang yang pong ikayong sisimba keni na po. First, second, simba kayo keni, punta kayo kanito, di takauran, di taknalari simba. Ating excuse, siyempre mumunayin kayong nung matwana ka, magkasagit kang lumakad. Ating excuse. Nung nino man ning lalapit ka na ako, malyari nga lagad ko, nung may gitneng luluguran. Pamilyana, sarilin pibandyana. May git. Pwedeng mentally, keng pamisip tamo, manwala ko king apong Ginoo. Kaluguran king apong Ginoo. Kung ang kailangan niyang matranslate ito, king konkretong paralan. Anyapin ginamit siya San Lucas at duwang imahin o yung ginutang Yesu Kristo at duwang talinghaga. Nung mitatalakad kang tori, lukluka pa mo, kwentan mo no magkano ka pera. Pota, eme apayari, ingke kang tori. Nung tutuki ka king Ginoo, tansyan mo pa yung sarili mo, agyo mo. Agyo mong anggang-angga, yang panwalan mo, yang maging tuntunan mo king biye mo, agyo mong yang maging alimbawa ning biye mo, agyo mong kargan maing krus, anting sakripisyo, kalupa na ning pamangargan ng krus ning Ginoong Jesucristo. Lukluk ka pa, magbalak ka pa. O iting adwa ng ideal ning Ebanghelyo. Pero naman po malilyari yan. Mas kinino, pariya, ganging papa, mag-fail, mababaldog, magkamali,
king pamipasyag king kasalpantayanan, king pamipasyag da king pangayalagad da king ginutamo ng Yesu Kristo. Ing maulaga, balo tayong anyawara na ng Ginoo, pagkapilitan tayang ayabot. Dakal ko po ay estudyante king seminaryo, king college, director ko kanita. Kaya rin may graduate king college, si Simba, manintuna anala. Pero after mga 10-15 years, agit mo lo, ilang mani mo na kareng parokyado. Maging leader lo. Ing pamanukida king Ginoo, inuna de pa mo ing kapanintunan do. Oneng, uling mita na miya. Pinasa dering pengari do. Itang kasalpantayanan, mila ko ing pamanuki king Ginoo. Neng minsan pumatdaya. Neng minsan pumaginakit tamo. Neng minsan natin tang sa kitalub. Neng minsan bibiyay tang anyawaran tamo. Dakal noreng pangadinggewa tamo at bibiyay at dimla tamo. Pero ing panalangin tamo kaniting misa, milalako keng paniman man tamo, ining amanwana ng Ebanghelyo, nung tuki ko kanako, malyaring may gitya itang aliwa, mas kaluguran niya ing aliwa kesa kanako. Itaying pakilalan ng apong Ginoo, ng ginutamong Yesu Kristo. Diyos siyang mapangalalo. Burina kayata mo. Burina iyang mumuna. Pwede ita. Agyuta mo ita. Ing kasalpantayanan tamo yang mitulak ke katamo. Taditak-ditak kabang tutuwa tamo, yang yuyuna tamo, ingapong Ginoo. Dakal nako po ikit. Ketang tauling ukduna ng biyeda. Ing inunada, ing inawos da, ing penaligan da, ingapong Ginoo. Halagad no, ning Ginoong Yesu Kristo, deng makanyan ating kasalpantayanan. Ipanalangin tamo ing metong at metong, miras siya ketang estadong talagang ing mumuna, king biyeko, ang giangating kong obra, ang giangating kong pamilya, yapin ing apong Ginoo. Talakad tamong ngeni at ipasyag tayong kakatamong kasalpantayanan. Itamong ano? Sasalpantaya ko. King Diyos, si panglubos mayupaya, linalang king banwa ang ponyato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu, bibay kang luwan Mariang Birhen, dinas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipak king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makaluklok wananing Diyos, ipang lubos mayupaya, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamsamak ding banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo ban ing Ginoong Yesus pagkaluban na katang kabyasnan at itubod ni ing kayang banal na Espiritu ibat babo ban itulid no ring kaya katang daklat ban atok yan tala ring bakas ng Jesus. Nga tamong manalangin, Ginoo, datang nakatsaupan mo kami. Ulitan tayo. Ginoo, datang nakatsaupan mo kami. Ginoo, ngening kasalukuyan, ding mitatalakad king iglesia mo, alalang sapat akasalpantayanan sumulong. Inya ngaming manalangin. Ginoo, datang nakatsaupan mo kami. Ginoo, ngening kasalukuyan, ding magdulap kapayapan,
alalang sapat a kapanaligan misundo, king karelang kapagnasan, inya ngaming manalangin. Ginoo, datang nakatsaupan mo kami. Ginoo, ngening kasalukuyan, ding makipamok laban, king danop at kakaluluwan, ela sapat abilang, ban pagtagumpenda, ing labanan, inya ngaming manalangin. Ginoo, datang nakatsaupan mo kami. Ginoo, ngening kasalukuyan, ikaming magnasang maging alagad mo, alaking sapat alugod, mamusan king krus, inya ngaming manalangin. Ginoo, datang nakatsaupan mo kami. Ginoo, ngening kasalukuyan, din kay kaming komunidad, alalang sapat aganaka, ban matulang tanggap, pante-pante karing sabla, inya ngaming manalangin. Ginoo, datang nakatsaupan mo kami. Ginoong Yesus, pag nasanda kang tukyan, gawan mo kayong tunay alagad, masigasig at matenakan, uling ikay kay kaming Ginoo manggamat kingalanganga. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya kayo't kanakon daon, matanggap yara paning Diyos,
ipang mayupayang tutu. Tanggapan sa aning Ginoo, itindawan ka rin gamat mo. King kapuriyan po ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos, ning kapayapan at lugod, manano na sanang ing daon mi, pagdala na kang tune, kapanyamban, at pakisan metong nakekeka. Iriadwan mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi, Amen. ing ginumanatili ake kayo, At keka antimuri. yat nayoring pusoyo, Makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iting karapat dapat ang pong matulit. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa, Diyos king alangang gat lubos mayupaya, inyang mi kasala laring kekang anak, at mi parayu king siping mo, binalik mong pasibayo keka, kapamilataning daya, ning anak mong mapaminto, at ning upaya, ning banal Espiritu. Tinipon mo rin kekang anak, king kekang Santa Iglesia, ban maging metong laib pa, antimonong makanano kayong metong ika, ing bugtumong anak, at ing banal Espiritu. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, layon makiabe king alangtok ng dang pamamaya kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banal oy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sa aretingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha ning tinapi at papasalamat sa keko, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiying kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuha ning kalis pasibayang pepasalamat keko, at binyening kalis kaning kayong disipulos nga no, tanggapan niya iti ikongan at binumko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para kaning sablang tao, ban kaya tami patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Christo me
Iniangin igaganakan mi oy paing kamatayan at pamanyubli ng may biyening anak mo, daraon mi akya kaiting tinapen ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikaming ansalang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap ya king lugod kambian ng Francisco kay kaming Papa at Florentino kay kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye at ding sablang mayangun na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Mariing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king ipa, kaning amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipagit tamong ening mikakami atong tamok king kapayapan. Dios, a mi la
Yung kordero ng Diyos, yung milalako aking kasalanan ng yatu, mapalad na ng mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. O Ginoo, yak matampang tanggap keka, dapat ikias mga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual pa makinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsyuka, king kabanal-balala na sakramento, kaluguran da ka, maigit king sabilang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka, dapat pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka bala mo wari, at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo paintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin kamo. Ginuy nga manomot sakramento, pagkaluban da keng pamangan at biye, mananunasan ng deting regalo ning kekang anak, tayranda keng makirake king keyang biye, manggaman king alangang Amen. luklukay po saguli. Ining report po para August 8 ang last week pabanwaya. So dakala salamat pa si bayo ko rin mag-donate goods kay kakatamong shrine. Then pong aliwa alos Domingo dong babie. Ne po, Domingo dong, bakado Domingo dong babie pala. Then bulaklak lalo no, po pang suman. Pong ulam. Ini po yung kakatamong report para August. So ring total intentions, collections, donation boxes, ang po pang walk-in donations, 106,547.75. Ing gastos o rendeng breakdown da, maragulian dealing salary, ang po pa yung electricity, ang popaying miscellaneous. Sinalita mo pong oil, good for 3 months, pero 2 months pa mo may gisa na la. So, dakala talagang magmanyanding kandila ang po pang kukwang laro. Napon po pepasalikong pa si Bayo, mamalaga lang mga may 30 mil, kung bayaran talaret kada Domingo, kada bulan. Po. So, in receipts, 106 minus 103, deng mitagan 3,382, pitna yung rector, ang po pa yung shrine fund, plus, keng shrine, itang balance sa 313 anyang July, plus interest, minus 1,927.80. So, yung kakatamong pera king bangko, 312,865.10. Atin pong mag-donate, metong yan mo pa yung mag-donate kanyan, yung mayor. So palakpakan niya po yung mayor. Atin muna mo pong mag-donate para additional industrial funds, ikabital, bangkanita, yung ninuman lungop ken ni Pres Kuya. Burik po sana, balang metong kayo, tinlang electric pan kayo ngarape. Bisa kayo po kanina. Anyapin po, anyang August 16, mendam ko para bayaran kini. Po, keng office ko, keng kareng skwela, may release kong atlong cheki, at napon mi biela, o nakadwa, mi biela retang donation, a pledge. May anutang ko po uling ating mag-pledge. E po, banganita mo ma-install ya. O rin po rin manibat bukas, Martes, Miyerkules, ating tamong misang alas 6:30 na ning abak, Kelly. Para king pamagsadya king piyesta na ning Birhen de los Remedios, king September 8. E po. So, king September 8, Webis, 6:30 na ning abak. Yan naman, ing misa para king Birhen de los Remedios, Kelly. Madibat po this year, yan ang responsibilidad ng shrine, ang po pa ning rector, ing piyesta ng San Nicolas. Ing piyesta na ng San Nicolas, patron niya yung San Nicolas ng Barrio Cabetican, at yung Barrio Cabetican sakop na ng parokya na ng San Guillermo. So, ing Paris Priestpio ng San Guillermo, yung pastulda ng tao Kabetikan. Ing kakatamong Archdiocesan Shrine, para kareng eganaganay ang tao nung pikaka, nung kwentan taya mo na po. Pero pang Archdiocesan niya, atin lang privilege, bala mo,
deng tao kabetikan uling ketiyeng shrine, at ilang kayaduangan ko keraklan keng pamipalakad ning shrine. Pero uling Elia parokya ing shrine and responsibilidad ing pastoral care ning rector kareng tao kabetikan or Santa Ines or San Miguel. Nung no ka rin lang makabilang ing baryo kabetikan, ing pastolda, ing paris priest San Guillermo. Kasi po anyang mitalakad ning shrine, eya po mikawani ing baryo kabetikan, king parokya ng San Guillermo. Ne po? E kayo po makakonfuse, Teng tao kabetikan, ing paris priest yu, ing paris priest na ning San Guillermo, aliwa, ing rector ning shrine. Yapin po, makalinyal laking batas na ning Santa Iglesia, deng sukat namong pwedeng daptan o gawan ning rector na ning shrine. Misa mo. Po, alang lanya, alang kasal, alang binyag, alang funeral. Po, at alam mo naman prosesyon luwal na ning shrine. Pero may kapanyawad tamong pribileyo na mapakapagprosesyong atlu kanyan ing piyestang February 11, ing Concordia, La Concordia, po pang May 16. Ing prosesyon ng San Nicolas kanyan ing Manibala, ing parokyano ning San Guillermo. Po. So, ditak-ditak po, mag-shift tamo na ining shrine, Archdiocesan Shrine niya, aliya parokya, ali ko paris priest, rector ko. Po. Siglo tao po para king panalangin, King Birhen ng Lourdes. Kita mo gan, panalangin King Birhen ng Lourdes, itamungan o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakaludo, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balumuing kanakong kailangan, ing kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulo. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, ketulameng gewang suging santuaryo, ibat ka rin payabot mula ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit akinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inyalalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalob ko kayadwanan, anting kapasalamatan karing sawp mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at yukaban mo misang banyang lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tesuli pantibanwa. Inka kanal mi king aldo, biya mo kaya kami king aldo ngini, ang ponipatawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka, ating pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mga yung makipaisawl king tukso, na naikabos mo kami, king marok. Amen. Bapo Mariamit mo ka king grasya, ang ginong Diyos at tsukeka, doon ka karing sablang babay at niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, ng Induning Diyos, si panalangin mo king makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan ni. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa diyarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alananga. Amen. Ingino manatili kay kayo. At kaya ka antimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing ipating anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari umeko king kapayapan. Salamat king Diyos.